welcome to another episode of the Daily Chronicles. I'm Zanz. We don't have time to waste. With no further ado, Let's go pay. Guys, and then nna ho jola le nna ne ra save mo relationship ne if no tlo reka diaparo a re sa reka diaparo ke tlo thomo o rokela diaparo if no ra toloa ke tlo thomo loa a re sa di restaurant re tlo di apea di tshotse go ntlo agar ke tlo thomo everything e tlo ira ke nna ne nelala Malumele, tshare gona le kae? Ai. Mogala ba re go botsisha monna. A o bolela nna ba re go botsisha la ba shaela G for control ya mdibo di mogala ba re go le tšhelete a fela ba sading ba iseng ba gago. Ai wa bona jwale moruti jwale moruti wa shakela moruti moruti jwale le tsule tsile a o bolela go ai go bolela tshwarela mara o sala se ba gago monna. ai No uyakale yeye maphela. Kanti wena ufakelana papakazi ikwala ngoba ukufaka ukuthi kulo. Kanti unatheni namuhla? Lesithuthuthu sesigcwele blind lesi. Lesibhubhu sesakukumu. Barakeni lutho emgala. Oh kafundlo. Hayi ukuthi angifundi. Fakana mapetrol. Okay, umuntu obamba kangiphuphuthe mina. Ngakubambela. Ithini ngoma? Oh, la Mr. Zambera wasota. Ayo, sidlali rasmota. Ya, angisazi lesi sisha. Scooty. Pula e nyaka o nna go rumung. Pula ena e batla o nna go rumung gore o khono a peya o le ko mapaing. like go ba le ntlhalo setseng ne. Why o le nya convincing? Okay, for example, kopano cutie pie o le one mo lefatsheng. Wa o tswile free yana. Cutie pie wa respond. A sore ke tswile free flow back soro ba le gore since ke tswa ka 3:30 wa ntlhalane. Not 3:30 bila 2 to 3 so a soro ba. Ju ana go tseba ke tshebi wait. Okay, I know flop. Ju wena jo o nantshela ndole nantshela ntibena sis. Ju ka go butsa pila. Like really? Mara like uri la o tsebe ka ra ina stress so nothing to go convince for on tsebe. For like o tsebe nnete ya ka so no nya ka pila bile o nya ka go botse maka. Echetamana shu mama mfana wangina mfana wachumi wangu awamiti man aranko ai wana sanzamo kanike man najidela langa ubona ronyake ubona chumi wangu mama wale wakana mazamo na sexa mfa wanthala na chumi ngawudla iwa shulo bora oh ipotsa re malala motfana nae natla chumi bona look at the weave yo nice Ko gano maina a mang nka go ka ha ngwana tsa godile go ne gana le ngwana 5 months se o mmitsa jiri clean bo Jacob a ga bo te Jacob nya Nibuyile. I am back. Wala no. When I'm only for Tanketa, I do an elevator. So you could Nibuyile. Egestrech. Ons werk. Siyasebenza.
We are working. Hello. Good morning. How are you this fine morning? Hayi. Ufonela umntolongo angiyena ke lo muntu obuthi uyamfonela. I beg your pardon? Aw. Ngithi angiyena lo muntu obuthi uzama ukumfonela, yilo nginamba lo eshayile. Kibuwani mom. Uyaqhubeka ukukhuluma zonke izinto engayikhuluma. Ngithi kuwena angiyena lo muntu obuthi uyamfonela. Hey, Refona from Kopanong Agency Papa. Uthini? Uzokopa ba? Mina? Yimo uzomkopa? La, we fucking. ZN. Hayibo uSB loya. uCB. IBD. 44 kontheni. 64. U64. U64. Yes. Bathi angisho ngoba. Uthe 44. Hayi, ke 64. SB. CB. uCB. ZN. Yeah. Hayi esikoleni. Mona. Ke tswa ko marreteng a motho kwa re nkerile bonela o dirile mmago nyofe mo marreteng a tlogo aka di fucking bloody fucking push di mmago marrete o bonela tlhe alala yo o muskonto ba bana ba go bana marrete a madi a rona ba tshamekela mo marreteng a ditlhogo tsa gona bo mmago nyo ba dipolo ba sis o je dropen o zo bona samgal Boga, sleepless girls fun. Sleep. Sleep Sundays. Contagion. La petrol. Aibo. Ice cream. Aibo. Ice Aibo ngidlanga mina dropen. Ice cream. Ho. Ice cream. Angidlanga usame dropen nas. Ifadazana. Oh. Ungakholwa ukuthi I'm 47 years old. Ngeke uzukholwe. I'm 47 years old. Ingane yami oqala ino 30. But look. Guys. Hayi weekend ke mathata mo bathong. Mo dikapolong. Ha weekend ke mathata go dikapolong. No motho o sa le kona one no so arna krile panchara sala tsa meile Thursday media o kona le no so abu arna ira motho di buff and shine from Friday guys sona di buff and shine tso iriwa 3 days ha sa onya ka o botse ana relationship ka di tshaba yo Motho a tlileng ka plan ya hore di ball di kwa di oberekile ape banyana ba rena ka le batisa ke di boyfriend tsa bona ko rena a re ke bold at least take a boyfriend wa tlileng ka plan o kwala bold ya o berekile ra o lebo Am I tweaking? Busy ngani lapho? Ngisenda ama-email. Namang busy namantombazana. Amantombazana wakuphi? Ngisenda ama-email. Yehla uzozibonela ke yini le because ngiku-email. Uyishintshe makufika mina. Ngitshentshe kuphi? Okay, buyele emuva ke. Ungazongichika mina. Yini le? Buyele emuva futhi. Yini le? Buyele emuva. Ucathi angazi usebenza kanjani computer? Yo, yazi ngicela uhambe ngizodila nawe after. Ngifuna uqeda lento. Ufuna ukuhlala la ngibona ama-email. Boy. Ungisipelele uKat. Cat. K H E T. Yeah. So. Happy. Yeah. Apa maksa yini nya? Apa maphatha night? Hamfethu bese bengithi malokhu hamba bengizokwenza njani? Apa maphatha night? Ngicela mongibhela maphatha night. Amaphatha night boy. One day of scraping. No. And angifuni ukubuyela ngawe ejele. Hayi lo muntu dangerous. Ubuya nasejele. Iyana bekaboshiwe 2019 angaphethanga isifonyo.